Akosha sewa dade lumba bushafo anwo nsamafu wonyina se wonpe dede biara otuom contrary baby atuo abusha no nso enhwe na wontutu ye na dade lumba waye osamantwentwe ne ho yira onya baby ntrase wo ma na konwa ye esuma duru ohun baby a ofa enti na wadwanto awurade han se wonfa ntugwa embo wiase amane woye ntem na wonsie no akosha sewa ensie no eye na ire na nia onim ni akosha sewa ni abusua nso nim ni akosha sewa enti akosha sewa ene wodi dade number na yie ni bibia ehye ni nsa Mystery TV. In the name of Jesus. Yankopon adinya sutumfo ye da was osidona asu yesue eshawu mani onyamo Israel saforadi edona asu shawu mani onyam Israel nyamye now manso yesue eshawu onyamo yesue edona asu shawu mani onyam na ehonso echi no ye wie anche ena mama bi ba also friend Chris Faustina kojo fosu mama also no so your sabai Faustina me refinye ka ho mo amokai no monkai so eyampa se kojo fosu mama we film wewu or your sabai again why kojo fosu mother the ghost also is fighting for justice for Akosua Sewa. Why the ghost of Kojo Fosu mother fighting for justice for Akosua Sewa? Ya kwajen kratuaba. Fraunia bonia manye kumasi asante. Samanfunu bebere fi hoba. Na yentiase na ebisano maame Faustina Kojo Fosu maame ufiri mu ache asamando ho esum ahoto ni ho obre anyamani nkuton na onu wi ache kakra na nche enobeti se ne ba nso efiri mu na onu ko ni bebeti ehwa yesum na oti se ne ba no abebo awurade amanye efa ne ekoso pe no no so Kojo Fosu ankani nyinanti ono so ba bekabi de afaso na memma wiase hu se ota ne ba Kojo Fosu no echi na ne ba Kojo Fosu no ne yira onimu no ne Akosua Sewa ya kwaje nkrato ba amen ye kono man makro ma ye nyi prabu wo kwan so wo lala odofo ede ne wo hawo ede ne wo dadwen yare be na ye kwanko a wo de chenchecheche a wonya no aduro ene na me kanfo Raboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory ede ama eye Prophet Dr. Abednego ene da no a wise man will hear and will increase knowledge, but the fools despise counsel. Prophet Dr. Abednego ye odifo a eweye mremu awurade ayi no ama wiase se sunsum yare bia aye okwanko a Dr. Edikre wowo ene na me kanfo Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital powered by Castoplanto Technology kai Prophet Dr. Abednego enye pray for me inti hwehwe Prophet Dr. Abednego achiri kwan wo insanwama do achiri Oreku Liberty House adase Fred Dr. Prophet Abednego 020-859-9576 na say 027-8977-215 in short of 4 kai se wo twiri bibi wo so na semba na bibi kura. Very good. Yo, everybody Yankopon here that was. Hello. Na niete ni se
Aminim Daddy Lumba nebusu enimu. Obi nso bai. Say Daddy Lumba won busuya. Wo mo de hye. Enti say ne maame nua o. Ono so frɛ Daddy Lumba say ne ba. Na anye bia mo bi sabusu enum. Ebinum de first ebinum de dinu bebre krofo asem bebre asem no samanfo no bebre nsem basa. Na mom so eyampa say Daddy Lumba ne maame wo afiri mu ana. Na so wo afiri mu nso a wo so won so wo monjo ewa asamando ho ewo nia eye Daddy Lumba wa asase so. Na wonya won ko soro yo wonyina wo ho wo momo awu nyina ewo ho. Enti no wo pese won kan kire otumfo se wonyi asem no wontwa asem ne so na wonya kwa ensie Daddy Lumba na nia wonyina afo aso se obesi Daddy Lumba ne akosu asewa Daddy Lumba ne yire ankasa. Enti no yesramo mumfa asem no nko menhia o se Daddy Lumba abusuya ne kwa wo boni din so menkai abusuya no ene sewa akosu asewa Daddy Lumba yire no ene Daddy Lumba ne sister no ne mprano won pe biribi emfama no wonja ne kwai akosu asewa Daddy Lumba abusuafo anwa wu samafo wonyina se won pe dede biara otuom contrary baby atuwo abusuano nso enhwe na won tutuye na Daddy Lumba wa yo samantwentwe ne ho yira onya baby ntrase wo ma na konyaye esuma duru ohun baby a ofa enti na wadwanto Awurade han se won fa ntugwa embo wiase amane woye ntew na wonsie no akosu asewa ensie no eye na ire na nia onim ni akosu asewa ni abusuan nso nim ni akosu asewa enti akosu asewa ene wodi Daddy Lumba na yie ni bibia ehye ne nsa ene abusua panyi no ti abusuafo nkoji sika bi enkoye kese kasa kusukusu kete kaka kata momu aso tie repent nia ekono eyehu enti wontwa case bi o court case o wonye nde wonyi firo na wonya kwa ensie no ne yire ensie no akosu asewa sasemu enkoma akosu asewa the ghost of the people of Daddy Lumba all of them is rising. Why the ghost of Daddy Lumba, the mother and the family ghost have arise? Why the ghost of the mother of Daddy Lumba and the family has arise for justice? And wapasunye pare ye emra and no finne koya monsaka message na monsori ntu wana mo onyame mbo mo bai kasa no mu kai bebiri nanso ose no waso ontie na hohun ne kacha safo no te be pese men kacho osama wo enti ne wo Holy Ghost hohum konkrun ye osaman konkrun ewo ho ni aye hu ni ati eni edi hu adanse onyame mbo ho ba enka ye ho enhira ye nyina ewo Yesu Kristo din mu amen. Ose nhyira ni ohu ye na waje edi mmawie amen. This program is brought to you by Rabboni Group, the Kingdom of God Ministry International, Unity of the Spirit in the Bond of Peace Fellowship, Unyamibechre Prayer Camp, Camp David, God of Israel, Inspirational Research Society, Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital, Commission on the Rights of the Kingdom of God and His Righteousness and Administrative Justice, Rabboni Supernatural Intervention, Ele Hadi, Barim University, Prophet Dr. Abednego School of Giftology, Rabboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory, Mystery TV.
ye kwa no man makro ma ye nyi prabu wo kwan so wo lala odofo ede ne wo ha ede ne wo dadwen yare be na aye kwankwa wo de chienchienchi a wonya no aduro ene na me kanfo Raboni Spiritual Research and Divine Medical Laboratory ede ama eye Prophet Dr. Abednego ene da no. A wise man will hear and will increase knowledge, but the fools despise counsel. Prophet Dr. Abednego ye odifo a eweye mremu awrade ayi no ama wiase se sunsumu yare bia aye okwanko Dr. Edikre Wowo ene na me kanfo Prophet Dr. Abednego Invisible Teaching Hospital powered by Castoplanto Technology. Kai Prophet Dr. Abednego enye pray for me. Intihwehwe Prophet Dr. Abednego achiri kwan wo Insanwama do achiri Oreku Liberty House. Adase Fred Dr. Prophet Abednego 020-859-9576 na say 027-8977-215. Intro do for Kai se wo twiri bibi wo so na semba na bibi kura